Here we go, that's the drivers' briefing has just been completed. Having a quick check with the V8 drivers. We get all the drivers to their cars. We're going to do the official startup that we can get all these cars started together. We've got some good TV footage that we want to put together for the 20 run of the Vincent Klein Karoo. So it's going to be if we can get everybody to start up together. Ons kan eers al die drywers in die karre. Ons wag net vir die V8-manne dat hulle klaar gesels met die klerk van die baas. You're going to be doing some photography initially from the infield. I see you've got a microphone with you as well, and you're going to give us some infield reports during the course of the first round of racing. Ja, nee, definitief gaan van die eerste paar uitdene, of die eerste paar rondes van die verskillende klasse gaan ek op die buitebaan die foto's neem, en as ek ietsie sien daarso wat ek voel ek wil deel met julle, sal ek die microfoon by my, ek sal daai inligting ook deurgee aan julle. So die agterste manne, hulle is ook klaar hier by die klerk van die baan. Nou wag ons net vir die drywers, die groep drywers daar wat hulle foto's laat neem. En dan sodra almal in die karre is, gaan ons die bekende call to action doen vir die drywers hier so ons gee kans vir almal om by die karre uit te kom, in te klim, en dan gaan ons die party begin. Die klerk van die kampioenskappe 2019.